Ашты жедік. Аштан кейін Қырғызстанның ең ысық жерлеріне қандай сорттарды тегебіз деген теманын үстінде неше атабыз. Жоқ, немес қандай? Бұл жерде күшті бағбандар бар, агрономдар бар. Афагон өкілдері бар. Азыр ерте пышар өріктер бойынша Микадо, Жебасрет, Барселона. Ошол үчөө бир да башты. Бирдей. Бирок калибр жактан алганда Жебасретке чоңураак болот. Бирок түшүнгө элекпиз. Өзбекстанга келек, бизге жаңы келди да. Анан мына Микадону былтыр адашанча келип калыптыр эмнеде бактарга. Ону көрдүк. Прицелардан эртерээк болуп эме болот да. Микадонун өзү. Микадонун мендеги 200 та Микадо. Бирок Микадо менде бар эди да. Сизде бар эле. Бар эди, салыштырдым мен Присия менен. Микадо кичине эртерээк болгондугуна байланыштуу кичине агендер майдараак болот экен. Эртеңки пышап турган өрүктөрдүн эң калибровкасы чоң Присия болот экен. Присияны жакшы адреске кылсаң калибровкасы вообще эле чоң болот экен. Огонго өрүккө жакынашып эле калдым. Бирок көрүп бир өрүп багыңыз. Жүзө чоң болуп туруп. Өрүктөр эмес алчысына. Болот 55-60 58 орточо Присиянын эмеси калибри. Бирок майда мыфлап менен жакшы туруп алсам. Адреске кылбадым, майда. Бизде балдар көрүп майда экен да. Азыр лейлектегилер мындай кылып атышат. Аркадагыларчы коросун тазалап терип атышат. Сүйүлтүп терип атышат, анан өрүгү дагы эрте пишип атат. Калибр дагы чоң болуп атат. Корозун сатса болобу? Коросун жабылып деп вообще быйыл Бишкекте толуп кетти го. Коро эле вообще Короз дагы боло берет экен да. Быйыл қора тренд болды да. Коро Россияда 1 кило коросу 1000 рубльдан 1,5 рубльге чейин. Өрүктөр набыры коросу пул болуп кетти Россияда. Keçen bir yerde nemede koydu, aralaşıp oturdu. Onu sayet etti. Корону суйылткан мөмөгө жакшы сатсаңыз эле акча да. Каласаңыз мына айтмакчы туздап койсо делечи. Эми ушул өрүктөр Присия, эң акыры Рубиста, ошого чейинкилерди гана эксеч. Анан Присия менен жадымайдан чыккан Флоприя деген сорт бар. Ол дайымы бар кичине. Флоприя деген бар. Ол Рубис, Присия, Флоприя, анан Рубиста Вандеркоттор пышат да. Сиз Рубисте эктиңизби? Колбой экен. 500 экен. Бирок кайсы айда пышат экен? Майский өрүк 1-2 күн почти барар эле. Текте солду акыры. Я 1-2 маселе былтыр нормально эле сатып, 3-4 тонна эле саттым былтыр. Майскиден катта болот. Види бары. Мына Микадо, Присия деп атабыз азыр, башка деп атабыз. Вид боюнча Рубистага жетпейт. Kızıl olur. Кызыл да? İçi dagы кызыл болот экен. Товарный вид боюнча Рубиста биринчи орунда. Чырайлуу дыкат. Бирок Присиялар 250дөн 200дөн кетти. Рубиста 180 кетти. 20 сомго. Бирок Рубиста өтө чырайлуу экен, действительно. 500 төгөн. Ол Рубистан. Жаңыбакта? Опыттабы? Опытта барбы? Рубистаны жерге түшүп чөкүртөккө сайылып алат. Ошо сайылган жеринде чирийт 3-4 күндөчү. Болсо тура берет да. Вообще транспортабельный Рубиста, бирок кечирээк болот. Бул жердин климаты Казакстан, Россия, Кыргызстандын көп жеринде эле жок да. Бул жер Лейлек баркасы, Шамал сайдын Кызылжар жагы. Ушул 3 жерде саналуу эле гектар бар. Бирок олордун ичинен дагы саналуу эле адамдар эгип атат. Бул нерсеничи. Анан силерде эмне эксеңер деле эрте болуп туруп акча боло берет экен да. Эрте чыккан үчүн. Биздики мисалы кооперативдердики алгандай бар, 100 гектар жери бар. 100 гектарга бирта сорт эксе булар кыйналып калат да. Постепенно иш керек да. Мисалы 25 апрелде пыша турган, 1 майда пыша турган, 4 майда пыша турган. Ошондо бир баштан эртели барышы керек, кыйналбайт.
Bakkende aksakal ekken bir aksakal Burkanlık'ta da. 3 hektar ekti, teri otkanla biz vardık da. Anam Ben 100 somla sattan mı? iyilik. İlk somla sattan. Yani 30 adam yıldığında cüretem 25 civarlarda oldu. 30 adam 3 günde fazla fital var öyle. Örük, opşin meretkende, örük değil, ömelip degen bekar meskende. Girip durup, yani opşi teri alıp, gazeteye salıp, satıp alıp, özleri işlerine akça verişi, elik sonunda aldı kilasınca. Ne örük? Britsya'na. O 25 civarlarda oldu, belki aksakal bölümde. Onda bizde ağırlık pişmanlık da 25'te. Evet. Bizden bir ay giymiş. Çok Bir ay giyin. neredeki ağırlık ana çıkart, buna çıkart bolu otkanında terminde. Bizde 23 mayda ben ağırlık sattım da. 23 mayda sattım bilce. Vay yedi sekeler ağırlık çıkılek, yem tereyinde odat. Bir iki günde neler bulup gelirdi bir hafta ne olmaktan aç. Hazır Satır sen otkanında. qaytmasmayan kaleden yemeler жүрüp kalan. Hadi. Ne itine söp jep kalan mezgilde. Bedeye satsalar Ondan keyin Balero degan sort ektim ben. Ha. O Ağırlık'ın kızıl ekan. Valero ha. Kalibrovkası öte çoğ. Can kuraklardan kete bulunup, toşka şol Ağırlık'ta ekan. Çoğunda var. Biroq kıpkızıl var ekan. Oşonon bir Vol tübek degan dostlar. Vol tübekimiz Balero'dan da. Esin oşol Balero çıkıp ketse, Ağırlık'tan kichine nemesi qaytib qoladi. Nega deganda tovarning bit bormi, nimeniki Balero'niki. Вообще Yok ağırlıkın kususu yaxşı da mı? onun ufkusu. Вообще Atına geçti. Balero. Жазуда деген. Bu kişiler buyursa Bak görüyoruz ha. Keşke var. Günü görüyoruz. 100 gektar baklan деген bağbanlar oturup. 70-80 gramga чейин bo'ladi. Bu Balero'nun kalibr jaktan en çoğun örük Balero da. Kalibr jaktan, başka jaktan, tavarı divit jaktan dağı güçlü bir ol geç болады. Ha katalogda var bazı şolları. Ağırlık bışkan maldada bıçaklar. Buna özlerde katalogda turат, kızıllardan vardı. Kızıl menen belirlengen. Fuego, Bolero. Bolero kızıl. Bu geti otat. Iyundun 15'ine orat. Iyundun 15'ine. Yok, iyinin 15'i bu Avrupa'da. Avrupa'da. Abi bizde mayda pişat. O Bizde May içinde. men şunu nemeden korup alıp iyunda pişat dese. Kiyin doğa qarab ko'rsam, oradan klimatını biz klimatını aynısı. To'xta bizde ertek pişat o biraz. Ağırlık. bunun da keçine suyruğu olat, bura kıpkızıl da. Şabdalı deysiz, görseniz. Bayağı jalanga şapkalı desin de. Biroq kuz qanday mına ağırlık o'xshash. Dami en şirin örgü şu. Damı en şirin aromat ne ciddi bırakın. Ağırlık düzenine olsa dökü turgandaç. Bayağı da bilinç etken Can sortlarında. Bolero. Ne gelen? Cebasret. Neden? Cebası. Balero. 80 gramga чейин bo'ladi, bilmas. Ağırlık da bo'ladi. Ananki transportda beni 18 gramga чейин ishligi bo'ladi. Katıldık bak sen Oğuzlar Ukrayna demeler da bu ekten eken da. Bolero'nu İspanya çıkarak üçün son bol puan değil mi? Şabdan görürsen neyle görür oturuyoruz. Bit zor geldi. Kara çoğu sen de şöyle sortun. Vit Balero'nun номер 1. Kızıl değil mi? Bolero brok geçki olur. İspanslı değil mi? Orta, geçki mes orta olur. Sredni. Oldu. Sonunda Ağırlık'ın içinde aldığına pişkola Bir değil mi? Brok ağır gököt şu. Ağır götürganda brok taşla bulan da. Ağırlık beni ne koyduğum kalsa, ağırlık sağ болады. Ağırlıkta karan köyde top kızıl болады. Фиолетовый, темно-красный deydi. Vit вообще zor. Şunlar. Oşondan men bu istedim 10 tübektik. Ya da. Ana şu tüy aytıp kursa var canlıklardı. Bize yegi var işte çok koyuyoruz. Nestor degende ne mektigen? Nestor degen? Nestor. Ondan ham 10 tübek. Oğlum Nestor benden giyinle. Mikadolardan giyin. 30 tane şey onlarla. Adan keyin tsunami'den ektigende onu уже былтыры түшүнбөй кетти, сатып алабыз. Tsunami'nin ham viti çok gibi bo'ladi degan. Kıpkızıl oldu. Kıp-kızıl bo'lib, dami ham bor ekan. Biz uqmagan esler endi chiqib. Halga Belay bakovun bir nimani ko'rsatdinglar-da, bir yirik O. nima bor ekanmi? Aracı bu. Çayımızdan var mı? Çay var mı? Var, çay.
Qanday sort edi? Ол оранжи руби деген сорт біз гигант руби деп кіргізіп Ha, şu қойдық. gigant Оранжи руби бұл Тәжікстан основной еккен чоң өреді ошол. Ол огоректің жанында огорек пішқан болып пішқан. Oo. Жоқ, в общем, екі есе келіп тұрады огоректен. Oo, şu Instagram'dan alsaydı çıkıyor. Өтішіп кетіп тұр огоректен. Крас, темный Өтішіп кеткен үшін жұмсақ болды. Биыл сәл ертерек қарап көріш керек.